Haka jingja ka bas ngwiu bat ka bapen su jeri ki pa nong snong do ka snong nong ston. Iwi mi I balah ki pundak sam ka atai ba tep ka teng kam kong fleles iem. Napo ka snong nong ston was ka district. Bat ko wikin nong tri yeng jong I ka ba ka teng ka mai ni ti dung do marshilong kam na afsan snam ka ata. Kila sya penyap dusman ha ka runar ka bam tep setia ki de ki ai. Kat kam tulong ka wala tu bala antat bi ki runar kila wan rung ha po yeng jong ki menen kami Badadin bikin le ene kamrunar kila petno na katai ke jaka bat kila kang talano ya ki ying. Ya katai ki atli ki mediap. Alam ne kong de ki pun de katai ke ying dia kele ki ying ki bat ke ying kala kang talano saba. Pada bat kita tertib ki kulit pajan kulit ki de ki kam sini apo dengan Nongstan district. Kila wan ban pe ya katai ki jaka. USP jangka waskal district USP jangka waskal district Pak Herbert Lengdo oleh tu kamba halor yang mereka jingja. Siapnya dia buat Nongstan ini. Marhum tayo buat ni apa ki yang apa UBSP buat di officers dengan police station but apa Nongstan police station tu ada mar-mar hingga pak terus kita selong bikin pak ki specialized crime scene unit juni but ki K9 dog squad unit iru nilai apa jika ngar mengalit menen tu ngar examine kayak place of occurrence kayak ketika jingca susi mengiringi pendam ke nakalang juga USP tinggi ya nilai sim kia mar-mar ya kita jingca di crime scene unit juga apa itu dog squad di ngar register case kalau kan jingca susi but ngalah constitute mereka special investigation team bandan di DSP yang tu inspektor di OC kena menghidup lah ubud bangin kem na ubud kini ki nonglet meman begini kejat kam nak kalian jungi nilai stang investigation bagi kermen bangin lah bangin pensolve no case ham kroy boleh sebut ide di kong places New kunai sen kata, but nong tray jong ketengi kong mai nanti el marshal ini anut.